spesial buat Mama Rafa, mantan majikan sayang, Mami Sylvia Amanda Bos Bandung, Mama Naufal, Babu Taiwan, Fairuz Production, Winda dulu Story Official. Kakang kula rindu setengah mati, wis rong taun tak tinggal di luar negeri. Kula ning Taiwan, kakang ning Dermayu, adik kula wis banget rindu. Mama Rafa, calon majikan, mantan majikan, calon majikan baik. Mami Sylvia Bos Bandung, Mama Naufal, Babu Taiwan. Daya kesiram banyu ngademi, yen wis weruh kabare lagi. Senajan cuma video callan, hati senang ora kejaga. Kakang kula rindu setengah mati. Mama Rafa sayang, Mama Naufal, Babu Taiwan, Mami Sylvia Bos Bandung. Fairuz, Winda dulu Story Official. Duh wis cukup sepisan bae, pisah-pisahan adoh-adohan. Pengen nangis dirangkul kakang, lamun lagi disewati majikan, bawa rasa wis ora betah. Pengen jaging kumpul karo keluarga, kaya kesiram banyu ngademi, yen wis nunggu kabare lagi. Senajan cuma video callan, hati senang mama semki ora kejaga. Kakang kula rindu setengah mati. Mama Rafa, mantan majikan. Siapa ganteng? Namanya siapa? Dede Farhan. Dede Farhan sayang. Mami Sylvia Amanda Bos Bandung, Mama Naufal, Babu Taiwan. Dede Farhan. Siapa ganteng? Dede Paje. Terima kasih. Duh wis cukup sepisan